Hello, welcome back to 7 Speed Manipur. Ngasi akoigi Big Daddy na Mahindra Scorpio N do. Madugi akoi samlapa ngasi je launching program ama laibidugi attend to block ne. Adugi damakta ngasi je zik program gi hogdabi zik ready leile do sangaga mathang daidugi mathang details khara dum yengmina je na semja video ne ado Mayam subscribe to the video research na option bioro sum gari ga mari lena ba content ngata ne purga laksari se ado auna ba tawar sigo This launching program hold up Manipur gi nupi footballer of power Madam Bembem na sigi tharo masi hold up gi da mera sukatli sini akoigi matam kuina dagi ngairkpa gari Mahindra Scorpio N na do sigi gari sini hojiti matam gi matungina hojik mathang sum mathang hogi dana akoi Manipur da su dum yoksila hariba gari si akoigi front look side yengmina se front look se akoigi all akoigi light system se akoigi LED de loimak lai ko akoigi LED su akoigi white LED de oigo aduga mamangi akoigi headlight ani su double barrel da lai ko aduga makara su akoigi GRL plus akoigi LED light the problem se lai adu si akoigi mamangda si projector LED akoigi yellow light ne yellow nate akoigi LED akoigi white light ai tara sisu aduna mong tai hai tara aduga hanaga yengna bada si keno si matu yamna sangna magi mamangi keno ja am sang hai tara aduga sida cladding ge sida na khang pitak na yawe go si ja ino mamangi dune sida dix yawe go aduga sigi mamangi magi grill ja adum hanagi type to mong da ko khidang adum uba phange aidi masak se khoi Scorpio gi khoi pra changes full changes have do uba ngam de da dum hanagi mong design ni khitang dum sange go mama gi grill Scorpio gi de chrome treatment for na play de se magi ye phala jam phajai mama angke dikimatik phajari yeng boda go aduga kegi som maningom da lakpa ganda maningom se apai isi right light apai reflect to wi tang kena to bo light ti tang kena to be distinct odre do sigi magi apai telem design ja si somehow kegi wagoner gi magi kena do telem du ga pet some similar over khara wi aduga sigi magi si turn indicator ja se da kegi sequential turn indicator da yawe go mai sa adu mani ni su kegi request sensor hanagi thong hang gi style lo adu dum hange go ma ja aduga magi stage da koi logo se sikeno sida dum anoba koi Mahindra gi logo duni ade si magi badging si lere Scorpio N haina N de angang sina tha lere ko ade rear wiper adagi head mounted stock ngam si lere aduga koi maning gi sit se smaina wei ana de koi gi face to face on the nam ne ko last row je ado jiki smaina koi dum front dom do olaga adum yaure have tare aduga masi akoina akoi luggage handbag extra puniga ju fold to wi go haidi sidum singani go singaga kogi mana fold to wi ba mana aduga muk si amuke na muk fold to ge har ga su akoi sida tawga sidum singa kanda si smai tawga muk smai tawga su po se handbag luggage puniga ju smai na tawriya yare go adu tadi space se duki matik yam marang kana lai re ha tare maningi keno zo headrest adjuster ne adjuster wilo yare go aduga maninga akoigi the backlights right so the yaure do sensors
ani yaw ade tire se koi sida makha do ha pe ko aduga sigi magi maningi door si jo koi kitang top point ha ba tare ai di posai kitang ha pa kan da kitang dong san na ba nuai na ba ha ba tare si mong je ka fe mong je aduga si maningi koi spoiler designs sisu yeng ban nuai ado hanagi Scorpio duga koi height ki compare to tam de disina kitang di name thel ego siam phajai sida yaw magi side indicator in a thok to sequential the yaw is ado the tire sisu koi gi ne 18 inch da lai magi alloy design maina lai ado 4 loinama koi dis na thani was yaw is ado hairiba gari makhal se koi gi engine option ani da lai ko koi gi petrol ga koi diesel ga da aduga manual transmission da fange aduga automatic da fange aduga masi color option tariat da fange go ado masi koi gi terrain mode da thawgi option mayam ama su lai go adagi zigzag jumaina dumba mode ka su lai koi driving gi koi condition ni matungina ado price ki magi range se dum screen da mapsara mage aduga showroom ki contact details dum ai screen da apsara ge go ado manung da muk sanga ga yeng se mai manung gi ka gi yaw ge have go manung da muk sanga ga yeng si kang da kamai lai ge have do koi sigi thong hang to kan sim leather wrap oina koi softest material oina ka yaw ri go am premium oi si side foot steps dum yaw re masa ge ado gari si koi gi yeng bada dum premiumness oi gi sin speaker ni premiumness yam oi have tare si handle code pai bum ga je dagi si ju chrome koi black chrome hai tare glossy oi ba adagi seat si ju quality si yam na phajare yeng bada adugi mathak ta mo premiumness yam thina oi ba have tare yeng bada dum magi design je color se koi coffee color gi type to ro go yam na mong ta na yaw have tare aduga seat ki magi reclination ji dum yai have tare ai ji mathaka kakhalaga yeng asi ai space se kyam lagi have do ni room su yam dum marang kaina phajana leire adugi matik chaw gari se marang kaina phange seat ki design adagi headroom ga je marang kaina leire si cushion ba jaga je sidum head marang kai phangi go aduga si hand grip som da ju leire de som da ju pire go aduga sida hook amma ju sida yawri go sunroof su dum yawra sida ida ko adu sum gari gi mi ahum tong da marang kaina leigini ko sit marang kaina komnan pham ngam ni sit ju quality am phajai side holder ga je dum yawri ko aduga som da mamang da AC vent ani leire adu sina control ni sina koi charging point si type ki keno da yawri ko sidida asi mamang na koi gi softest material the finish the vehicle leather wrap ka tau da mamang is yam premium oi go gari si mo gari di si all power window ni go si leire digi si bottle holder si like ge leire digi si side foot step se dum moi masa ge dum company dum yawre go this is so koi gi seat ji koi gi height adjustment gi keno si dum phadana yawre seat ki leather quality am thina fai go adu si ju electrical way adjust over yare go mai si mamang driver seat se hade push the stop buttons yawdare the head auto helm the sile du su koi gi kitang yeng da koi softest kitang koi gi malale go yeng da ado si adu makki ka male ado koi plastic ki quality ha tar si koi gi coffee color ga na na yaw go anung je pet ka khala ke as mamangi instrumental cluster se adum yeng da premium oi go me du su koi digital da yawre asom rpm meter somna koi speedometer yawre ade magi sigi keno su koi android auto apple carplay support tore wireless charging ige yawre ade dashboard chu koi yam tina yeng da premium looks amadum koi da hole ade sil ede rep su coffee ga black ka combine da dual tone da go ade su handbrake yawre ade ai so zoom usar ke so just mai tawi go sija yam yeng da premium yam sina oi go aduga somsu bottle holder ani yawre aduga sina armrest yam pai go aduga
manungda khoi phone gumba ke gumba masa amani space ti yam kana di yaw de do phone gumba ke gumba thambai di yare aduga side lomda magi glove box adum disen oi adigi sina magi keno lere adu sina vanity mirror si lere sida jo khoi light yaw ko led da sida speaker twitter sida lo yaw ko mathak sida aduga akoi steering sida control je sida loi mount tore ko cruise control ji yaw re aduga sina akoi gi si songi setting sida loi taw ya ni ko ala sida loi taw ya ne aduga airbags to khoi 6 airbag yaw re ko aduga magi sigi steering ge adjust something yeng je si telescopic ti sida telescopic maki kano di yaudre ado sida jo khoi gi grab handle amas yauri ko aduga somda su sida su yauri ko grab handle aduga sida makha da khoi gi passenger airbag off on tawbugi sida su kano kudong sa phiri ko adi sida khoi gi kano USB gi khoi thinjan mam hai tare sida lere adigi driving mode sida lere aduga sida descent control sina adigi traction control gi sida lere adu sina camera gi ko adu AC se khoi gi dual adum sina biyare magi set tonga nama torga di som driver gi tonga nam torga ko sina biyare sigi se adum jeng bada magi center console je adum jeng bada premium net se adum phadana leire ko gari se adu seat gi side holder yam satina fajare adum premium net se sidum yam phadana lei have dare magi color je as my steering is mine ui ko ubuse tang flat bottom orga silver finish ta orga adum premium net se adum lei yam phadana aduga sisu auto oidra si airbm je ki manually adjust tawre ko si je adisina sunroof kini ko looks mana high ko premium net se gari se yam phadana leire ha bata samna ha bata ada sigi maningi de khoi si maningi roji sangai de tambal to jam lai ba ko smaina dum sigi si dum pai ra ga phalo kitang inkal bata dum matan dum smaina dum tara ne ba aduga sigi sidai da kar ga so maning chang ga doine ada dum yam lai ka to ka sin dum yam na freely dum ka ba khopu gi dong cha ba dum lai ko adu maning chidi kitang yam kana space se kitang di wal mi ani kitang pham ga ahum di pham noi dum mandre ko ado gari sigi magi dimension je idum screen dum hapchara mage ado ma si koi hana degi en koi gi leng sange adegi white chu marak chu pa e ko aduga kitang height ti kitang ni nem jele ko ado magi segment je koi gi c ga d gi marak ki segment ne na sum hai ko id ma se koi fortuner degi su kitang di leng je kitang di kana handaraga aduga mai white kumba de manu bu hele ko Fortuner compare to mutam dadi dum gari se dum yeng bayam no ngai stylish oi adagi muscular looks adum phadana chele ko gari se adugi matik phajai gari sina sakfin etina yeng mada stylish oi yeng bayam ngai ko phajai ko video sing asi gi diswa sum lo sena batau jarage ado makha ba details khani ha gadi ai showroom ge contact number makhala hapsaram ge screen sum hapsaram ge la contact to biraga khani sing to hang bi ya gani sigi diswa sum lo senjarage me take care bye bye